La le a phwa tu fakzai hun kan lo thleng le ta a thlir tu te in zawai in chibai vek ule la tam takia phwa tu in a phwa lima lar ngal em rei dai tamang lo oma a chen chu phwa ani a chang rei tak mu wangwanga tu ten emo an ron sak lar tak em ombok la chen ka chu lar hluai lowa angai thatu te tan nung veng mu che ya ombok pathian fakna le choi moina lam le rong bona lam hoi hla po kan nga to hle a zai thiamin an han sakhian hel noi le adona don hi music man vak lo tan po ashat ve tletania chutianga donadon ka phwa po tingam level pan min pek hla ti deuh kher an ombok chunglamin apek klem te te jinga mi chanchin chamai cher ti kan hlangai thlang masak ber tur chu ani don ani hela moile nung tak a hu hova saknuam em chanchin chamei cher ti hla phwa tu hi bilal rozon ani in bethel vel longtlaya khosa in lairam iswa krista baptist caution assembly officer fellowship department youth assistant na thokme gani a pubil rozon hi reverend lb thangale si thankhu metafani in hc lal thangurinen in nein fanu natasha ming thansangi an nei bokani kumsang ni pali khan BWA Youth Conference Hong Kong ane tura LEK BK Assembly Queer Culture jinga tel ve hlo meya theito pa inbwa sain anin bwa saina point avor to bathleng ta hiala aswang to na zong Hong Kong lama omto nu in a chen pui a u chu cancer na nei na tlaw bok ta hlo meya chung ko program duan lok chu hoisan angai ta tlat meya Hong Kong kalna a pai tur po du khop nei lo na kalain a u cancer treatment lak ngalo ngai buk nen ui tak chungin zai pola changa in nu do me chu ari rukta a chuti meya olsam alo ni to ozong lo meya a thlan ani meaw awangin a ayo tur han ruat le na mei khwa akwak to lo si buk nen ri rubai taka omlai chuan assembly queer conductor upa si je than liana chuan zona kantlin na felna hausangna awang te arongbol turnita ila kantling lo kantling ngai lawang khongai na awang leo ani tuna kan program phei chu ko luina angai ro tia asomna chuan abeng harta zoka nia kakalang kakal mang engpo thlengdon se ti in an conductor chu ashil ta ngala ani po chulom takin a hota a ho nu lok chuan tuna kan ngai thak tur chanchin chamei cher ti hla hi minin nga chung lakin a thu le a thlu ki pe kan ta ani ilo ngai thlawang o Tuam tharna buan sin lo chuan lalpa ka theina atle mani
adot le kan ngai thla tur hi pu bi le rozo na phwa tho ni in kumsang ni panga kuma apa Reverend LB thanga Good Friday sermon angai thlak atanga aphwa ania lali swa turna lam hoi hlalung run le thluk moi tak ani longtlai chan mari BKHP group zai ten moi tak an sak daria la changta ti hi lo ngai thla ho leng u Kalal iswan kaswala
kan la pathum na atan chuan Horatios pe forta la phwa Philip Paul Blisana thluk chiam khovel hru chhuakila ti hla ania hela hi Reverend Edwin Rolana na thu Letling Shan Lovin a thluk chau hi mangin mizo sha thiam zong le rongbona lam hoya asiamani longtla area Baptist Square sangni somparu ka changa sangni sompako zai polten an sakhi longai thla ho leng o adot le kan ngai thak tur hi isu ka thla mangai tu ti hla ania isu ka thla mangai tu ti hi Church Wesley a phwa ania
a thu khi mi pathum lai nan siam nge hela hi church hian a u John Wesley a pe a u chuan a lo bi thua ka lalung ti chha ti in a lo hnola church thi hnuwa hian hela hi saklar ani ta ani Charles Wesley te hi US lama rongbol in an kala an hlo cham chang hle me sangkha zaria somthum paruka England lama an ke le a chutia beidong taka tuipui chunga an kal lai chuan thlina takin anuaya thi hlo thon om takin an oma he thli hi ana em a tuipui sawa pakhat phei chu Wesley pindana aron thlok lut tok nge ani chutia hlau thong taka nom hnu chuan dam takin December ni thum sangkha zaria somthum parukhan longcho na waukam an thleng ta hlol maya Vaukam an thlem chuan Wesley a chu chingchinoka pathian ne na lom thu soin ka tong trai ngala lalpa ka thi hnu thleng po in min shwai tla draw ti in ka tong trai top me pathian wang liao adam chuak le thei kan ni ti ka shat awangin he lai ka phuata ani ati ani kumsangkha zaria somriat pakhat ni puilai takhan Washington achanga Potomac ronzo in chian ho hi meilonga an chuanga anjinga pakhat ochatak me chuan he la isu ka thla mangai tu ti hla hi asa a achang ni na asak zo chuan an meilong le lama mi khwal pakhat chuan a ron pana kapu min ngai damla tun naya indon nung khan do pola ichangem ti in na zota ani chuan change General Granta Hova Khan Katela sin atia chimlama chang khan Katela kumsom pariat lai chu lo liam le ta der me tun thlavu inni ang huna takhian zan thlaeng tak noya ibulok ka khan ka oma nang chu duty in ni oma ka hlum nge chetumin ka ve chea chulai chuan zoite hian Isu ka thla mangai tu ti hla isakri ka shia a katin wangwang chea jigar ka me chep tia chuan cover my defenseless head with the shadow of thy wings ti hla hi isa a ka kap thei ta reng lo me chea kap cheila chuan kanin hnai sia I thi nge ka ringa ma se ka ku zung chal chu azoi ta tlata zoi takin kan kem chu ka chwa san ta ani atia hlasatu chuan khamizan khan ka she chang khop me in le lam then rol te ka ngai tu a pathianin min veng ang ti ringin karir ruwa hlom isu ka thla mangai tu ti hla ka sata ani kha ka chong china kha tu na chani na omani ti ka she ve chau ani chu ati ve bok ani hela hi lar le saklo tak ania hela hi hlalar le saklo tak ania iswa chu mangai tur ani zia le adu om zia hela hian atilang chang hle ani mizo chonga le tu chu khianga ania BCM queer sangni som pakwa changa sangni somni pani ten moi tak an saki lawngai thlawang o
ti zong kha tun chuma la le aphwa tu fakzai ri hun kan man ho thei te cholo ni le tareng meya in lo hlok puya angai no min lo ti nge kan be sei tlat ani kan program te min lo thlir sak chin tu te chunga lom thu kan soya ale peka po min lo thlir sak le cheu don nia